Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Eh, nabartag ka man na si Mangpet Inteng. di na kasusaw. Aglisi ka iti dalan ko. Ay, kastamlatan. Kapitan kapay mo't nga rod ngam artag ka. Ay, awad, bibiyang mo. Nay. Ay, jak amuken ka, Inteng. Into na umaken ka, panawan kan. Di pumanaw ka unli. Ay, talaga panawan ka. Inga gidasar ta Serbian nak nga asawam. Awan ti maidasar. Oh! Ta saan ka nagluto? Na, Awan bagas ken awan masida. na. Sana balay, tanabsog ka met iti arak. Pa, di ka naglutaw. Apay, adda inted mo asweldom, Inteng. Ayan ti sweldom. Naibusan ti sweldo. Anya, inyinom mo amin ti sweldom. Diya karoon na puputa na naibaos. Ay na, Inteng. Jak amon ti aramidakan ka. Talaga ana uma akon marituyang. Iso apanaw akon ni Inteng. Ay namaray, nakarkaron a maiwawan ni Kapitan no panawam. Mang panunot kay ti sabali a pamuspusan. Ay makauma mutan, Maray. Awan pa'y mayawat na kanyak asweldo na. Ano sam abagbagaan, maray? Saan a solusyon ti panang panaw mo kin ni Kapitan? Ala, anusak aging ga iti maanusak, Maray. Siyak tupay, an anusak mo ni Badungkaw. Imbaglaangan at medyo saan unayin nga agin inom ita. Nauman iti arak. Ay kat imbag tanauman. Ay kaano mat nga ta mauman ni Inteng iti arak. Nauma akon kenkwana. Hanggang saan pa'y lang nauma iti arak. Urayom latta mauma, maray. Ay kat bareng numauray ko pa'y mauman ni Inteng iti arak. Personada klauna niya takalugong mo, Kapitan. Mabalin ako ko akaon. Ay, sana mabalin Romel. Nanginati pinanggatan ko iti na ito akalugaw. Gumatang kan tumalan na iti barong. Naitid mo kanyak na ita, Kapitan. Ay, awan makita ko nakastoy nga style. Isuadyak ipadawat. Inton maumaam, ipadawat mo nito nga kanya ka. No maumaak Di itid yung kasregalo, inton birthday. di mo naman matagi kwam dati akalugaw. Tadyak ipadawat. Ay nabartak ka manan Inteng. Da. Talaga aday talatan agbartak ti paglaingam. Saan lang agbartak ti paglingak? Ala, mangted ka nga rod iti pagbayad iti kuryente. Awan kwartak. Anya, pangalaak nga rod ita iti pagbayad ko iti kuryente. Agremedyo ak to. Kaanon to? Inton maputdan tayon iti silaw? Saan na balita maminsan la maputdan tayo? Ay awan mon Inteng. Ay, napnapanan ti utak mo. Anya ti ko naman na panunot mo nga aramidan, maribanang. Tangay saan metan nga agit itad ni Inteng iti kwarta. Ay, aglako ak iti wagwag dito'y sango ti balay. Total, nagano dagiti saanen ang maususar abadbado ang nakapenpen iti bodegam Anya? Ken adu pay dagiti komporme asaanen ang maususar dita bodega ang mabalin ko nga ilakaw. Tapno pakairanudan. Ken tapno ada pangalaki ti pagbayad ko iti kuryente Ay katun amaray. Si kanti agrimidyaw. Tangay ko namot asaanen nga agit itad iti kwarta ken ka ni Kapitan. Masursuro nak unay, Mare. Ang awan mat maramidak. Ay, nung mabalin lako maapang urak ni Inteng. Ay, no kaano alim makay sa nagbali na kasjay. Win nga rod Mare.
lumaklakay alumang langgong. Apay anak kaukran di nagdakil apayong dita arubayan, banang. Paglinungak nga aglako, Na, anyat ilakom? dagijay nagado abad-badaw, kas kadabag ijay bodega saan na maususar. Bareng adapay mangayat amang gatang kadagijay, na napipintas dapay mat. Tila mapampanunot mo nga aramidin. Gapaw tadinak meten ikikan iti kwarta. Ay, saan tapay anak kabayad iti kuryente? Ala, makaamuka iti kayat mo nga aramiday. Amin nga agkaiwara nga usar ni Inteng, iwagwag kukit din. Ay, marwam. Day talaagin inom ti aramiden na. Day to'y kalugong, sapatos, pantalon, jacket, sandaw, ken uray day to'y helmet na. Iwagwag ko amin ang dagitoy. Sigurado nga agiinnagaw dagiti umay gumatang. Tailakok laeng itinalaka a presyo. Awan bibiyang ko no agbirok kadagiti gamit na. Dahito mo ti kurso na akalugong ni Kapitana. Ay, kayat mo dayta. Ilakok lang iti sangagasot dayta. O sige, Kapitana. Ay. Gatangak daytoy. Daw-dawat ka ni Kapitan ngam di nakit din ipadawat. Ala, yegmon ta sangagasot mo. Takukwa mo daytoy. Antoy, Kapitana. Daytoy sapatos nga maray. Manungay daytoy. Ah, Kasakaan kami kay kani parinteng. Saan ka di daytoy tay in regalo ti kasinsin na nga day abroad? ay wen, iso dayta, pare badong. Ay, kayat mo dayta? Ay, baro pa lang dayta. Sige, alaemon iti sangaribaw. Sige maray. Gatangag mo tin daytoy. Sa nga ribulaan ko naman. Ala, yeg mo nga rudan ti sangaribaw. Takukwa mo dayta a sapatos. Kun oray daytoy jacket maray. Kurso nadak daytoy ah. Ay, sige. Gatangam daytan iti duagasot. Ay, mabit lang maray. Bayada kan. Amo nga ta ni Kapitan nga ilaklako ni Maribanang dagiti usar na. Ay, amok pa yun nga. Intun kwan nakabasbasol ka. Apay ginatang mo day ta sapatos, kun uray day ta jacket. Ginatang kumay. San kumit at tinakaw. Anya kumati pakabasulang ngay. Ibagak ginatang ka nung makita ni parinteng. Masursuron sa ngamay ni Maribanang, ta saan nga ikan ni Kapitan iti kwarta. Nasumok mo gaminan ni parinteng ti uminom. Un nga rud imbagkan ka tasag paminsan kalaangan nga uminom ita, sana nakasiday. Ay naumak mo tin tuyang. Kun lakaya kaon. Nas kun nga nadak mo tin ti salunat ka. Tapno bumayagak pa dito'y lubaw. Nasaya at tamapanunot mo dayta. Nalakaya ti matay. Ang mga noda pa lamang sublaking ka no matayat. Tila bagbagam mo talaklakayan. Marhabak ko lang mit Kas lakayat mo mit. Na, Sikamit. Amok to mo lang asyak lang ti ayatan. Amo ka no matayak. Saan kan nga gayat iti sa balay. Matangak man iti soft drinks, Sunshine. Ala, apay asuot mo matanday ta kalugong ni Kapitan Manong Romel. Kalugong kun daytoy taginatang kaon. Inlako ni Kapitan ken ka? Ni Kapitana, tinangilakaw. Ha? Ilaklako na dagiti usar ni Kapitan? Kahit anyat bibiyang mo ngay, no ilaklako na. Taygat gatangak kidi. Chismusa kamot. Nagsuplado ka matan Manong. Agdamdamag aklang mat chismusan. Kahit anya nga ron ti awag mo nga iti damag-damag. Diyak amukin ka. Alaak man langan tigat-gatangan. Kumatangak man iti bukayaw. Naima sa panghimagas sa italako ni Marikwana nga bukayo kay. Ala, apay asuot yung matanday ta jacket ni Kapitan. Ha? Suot ko nga rodan di jacket kan. Ginatang yung kadimat ka ni Kapitana? Wine, ado tila ko ni Maribana nga kumporme. Apay nga ta nga gila ko matan iti usar da. Apay awan nga tan kwartada. Ay, ubingan ka at chismusa. Hanya ti bibiyang mo ngay.
Agpada kayo lang ka ni Manong Romel, tata. Ibagayo at chismusa. Kasanaw katila damdamagan. Hala, aglako ka kiday. Ayan di kalugong ko, Banang. Manipod ita sa anak apagdamdamagan. Naa. Apay matan ang nagsuplada ka? Gapaw iti aramid mo. Naa. Gapo ka dita saan kan amay ikan iti kwarta? Anya ti panagkunam. Ay, awang ganas ti makisaukin ka ta nakaungungot ka. Ugali siguro ti bumakit ti umanungot. Isu akasta ka. Ha, si Kangay, tumatandang paurong ako nada iti Tagalog. Ay awan oras ko ang makiapakan ka. Na, Panawan ka man langan. Milagro ah. Barbaro man nga ada na imas at taraon anak kadasar iti lamisaan. saan kan ngagdamag inteng? Ala, sumango kan kat mangan kan. Iti kasta, maramanamay. Maramanak ti. Tinaimas ataraon ah. Ay no kasta ka kumaakanayon. Di very good Banang. Dakkel ngamin tinaglakwa kadagiti wag-wag alako. Aya. Nasaya at nga ron. No kasta. Ala nga rod, sumango kan inteng. Saan kan asuman na udita? Tay sapatos ko Banang. Linabaam ka di. Saan ka de nga imbagakkan ka asaan kang agdamdamag kanyak? Ay, una yan tekastoy. Mapukpo ka umit amin nga usar ko. Pangbirbiro ka ngay nga ron. No, kunam ajak agdamag. No saan mo akayat ama po kaw dagiti usar mo? Saan mo nga rod nga iwara-wara? Idulin mo ana imbag, inteng. Uray ti helmet ko. Jak mabirukan. Iso adjay daanan ti usurat. Saan ko na problema dayta, inteng? Agyaman ka pa'y tada pa'y mausar mo a helmet nga uray daanan. Itatay lamanan nga agsasango nga uminom paribadong. Rumil. Uwan nga rod, Kapitan. Ay, mabit man lang. Tinakaw mo gayam day ta birbiro ko akalugong ko, Rumel. Nay, saan ko atinakaw na ito, Kapitan? Ha? Ginatang ko kun Kapitana iti sangagasok. Anya? Nagninati pa naggatang ko iti day ta akalugong. Inla ko na iti 100. Uray siya paray. Inlako kanyan ni Maribanang to'y sapatos mo iti sangaribaw. Ay, isublik ti sa nga ribom ta isublim day ta sapatos ka. Ay, uray si ka, Rumel. Isublim ta kalugong ko ta isublik ti sa nga gasot mo. Ay, madimot a paray. Ginatang main. Iso, saan min ngay subli ah. Oresak mo't ang Kapitan. Ginatang ko nga rodan. Apay ngay pasublim pa lang. No kasta, saan nga rod nga amo ni Kapitan nga ilaklako ni Maribanang dagiti usar na? Saan ah? Takayat na nga ron asublan. Ngam saan mi mutin kayat ngay sublay. Ginatang mi nga ron ay. Kasano, kat saan namot kanon nga ikan iti kwarta ni Maribanang? Iso nga ilakonan adagiti usar ni Kapitan? Jak pa'y napnag anang usar iti dadya sapatos. Iso ajak kayat ngay sublay. Naglamuyot iti saka dadya sapatos tuyang. Saan nga ta nga aga padagiti dua ba daw? Kit no under di saya mo ni parinteng. Saan natutupan ni Maribanang? Isumit lagayam ang mapukpukaw dagiti usar ka. Ta iwag-wag-wag mumutan. Siya pa'y naglakat ti panangilakom ka dagiti usar ko. Kahit nagngingina ti balor dagitay. Sana balay, tanabayan akong ti bill ti kuryente tayo. Kad nakaraman kamat itinaimas at araon. Aha! Imbargin mumutan dagiti nagngingina nga usar ko. Awan bibiyang ka. Na, Aging gat saan mo nga itad kanyak ti sweldo. Jack agsardang amangila ko kadagiti gamit mo. ay, dili ka daw. No awan ton ti mailakok abadbadom. Dagitinton tolls mo ti ilakok. Ken aminon akagawaan dito ibalay. Saan ba nang? Pang-aasim ah. Ay, sarda nga munti, akila ko kadagiti usar kao. Apay, itad mo nga rodan ti sweldom kanya? Ay, uwan! Aha. Itad ko amin asweldo ken ka banang. Saan ka nga gilaklako iti usar kao?
pangaasim. Ay na, Kapitan! Dayta ti maghanap mo. Sigurado ang maibus amin abadom kan kagawaan iti balayo no saan mo nga irimit ti sweldo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.